was no power from an hour. So who Bempah hotel? I just don't know. But your offer me no so customer card. Yeah, junior brother, I will give a cheap tray. In a school. Put a small boy. That would be admitted. A young Sabama before that. There be missing me, and now you. Naming countries in you. Rather than commonality, son of Commonwealth, where Bempah, what from most of them. And I'm to me, slow one now, this year, I mean, would you? Okay, tell me, baby. Let me show this year. Oh, maybe I'm in the number, yes, circle, and maybe Bachimot and Jupa. Where are you finding? We can be, maybe it's the one, and if I'm not this year, I won't shake the machine, maybe we'll struggle for the fire. But I'm channel. If they're going to be sure, you have you. Naming countries in you. Hallelujah. Prophet Dr. Abednego has once again demonstrated the power of God following divine guidance. He established the world first spiritual hospital, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. Now, God has directed him to create the Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, powered by Castoplanto technology. This unique institution will reveal spiritual realities and help you understand the unseen battles affecting your life. Many are spiritually unwell without realizing it, and many struggle to progress due to invisible spiritual conflicts. Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital is here to uncover and address all spiritual obstacles. Bring all your problems to Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital and witness the revelation of all that has hindered you spiritually. Visit us in Nsawam Adwajiri, Oreku Liberty. For more information, please call us at 0208 599 576. It was your more about too much age. Beef because of that beef way are very interesting. If I suffer Owusu Bempah and yeni abema Okatakyire Afrifa. It was your name say your election year in Tianke say and sama ye better see why assuming in an election once and same. Owusu Bempah the kind trendy politically abra or chesa onyankopon de o man no ashe joma mansa awa free MP for no mu ensa na akwankyere ono a efato ono kasa ehwo so obeye se o de o man ne be se Dr. Bawumia ensa no sa akwankyere no anye yi enokra de nsem ya amafo chesa nka sofo Owusu Bempah ansa na ufri akwankyere na ase no onyame ne ka kire wo se for man ne she Bawumia ensa anaye wa na wo decide ye se o de o man ne be she Dr. Bawumia ensa na ebusia Owusu Bempah kire mu se abra ufri ase a o ya akwankyere no amfa firi se olumanfo bi ni wosoro ampene ena afi asase ni insurance ampene ebuso enim se anka no no de hu ya ne yese Afrifa so started the beef biba na Okatakyire Afrifa ensem kae ne no o kirem se oni Owusu Bempah ene ya ne kofa gas entimedia me yan pipi ni unso ye sofo ye ndisi ni kanokure nyame nka hwe na jigazi nyame nka hwe nkyere no boboa Ebisi agasa wa mutu sun kroma ya wanu Owusu Bempah Owusu Bempah kwa dia janya nka no kora nkyere manfo no Owusu Bempah ya ne no na wi agasa we ko more fire ebusia meti asem no minim se be bia de we koyi de ebeye beef because Owusu Bempah ne ji beef pa entini nim se eye den a obesoso na Owusu Bempah di kan so abra o kirem se oyankofo bi issue Okatakyire Afrifa be react wo ho yenim se asema koda na ne Owusu Bempah afre Afrifa wo phone so ama me no ka say phone call no abeto abonten ebusunya subscribe my page ne me adoma ne so sena me upload bia so na unsa ebetimaka ne follow me wo all the other social media platforms so ne nyina too much gh ebusunya background story a medi kan de ma we nsem bi a awokokoso between Owusu Bempah and the MPP na Okatakyire Afrifa so no MPP ni nimpon de bi o ka se ono no oye MPP ni na Afrifa tu kwan enti omamu sensamun koso nyina no oni around enti ye papa Owusu Bempah ene jomama no mo ehia clergy no oni around enti nsem koso nyina no wanti bi nemu mo ba ye no o she white inner any golden coat ana say
sradie coat na that day Afrifa otwa de bobia otwabo samkrache ankara otwabo kusibuaten otwabo Owusu Bempah na edru Owusu Bempah so no na okyem say Bempah kra de oni na nefa girls ene ni escalate no na opa on react no osu na ono so wo evidence a ode be hia no wo court no no ye hwenra no na we no say Owusu Bempah efre ne nra na afi ensem kan no say ni sifa koye na Owusu Bempah efre me nra munga je Owusu Bempah say menye hufo dabi ti ha jira mame handkerchief na yebebo ni audio ni sisi a na ofra ye no me di buo bi ma no etina me friend miru a wo say na enipa o mu hu a na ba mi a wa hwe yi a ade e ba ye wo no yentie Owusu Bempah a enra wo frɛ me ne nkomo and nobody should tell me say na privacy a year dear ben wa recording whenever somebody is going to perpetrate crime ne privacy no a ye protected under the law no emra na ifri ho ni ho biem it was Owusu Bempah so be soma manfo am ya bebo me Ghana police me ka kire mo me ye ba me fa me nsa ntome ho Owusu Bempah so obetumi nsu na gu fom Ghana police oba na obetumi nsu na gu fom amemfa mensa entome ho menye statue and the city evidence ni nie afi yentie hello hello Bacho, good afternoon. Good afternoon. Okatakyire prefect. Madam Abajoani. Me Bacho friend Owusu Bempah. So for Owusu Bempah. So for Owusu Bempah ne ka say. Yeah. Me doctor Tia kasa. Me ne contradiction so kasa. The matter so Owusu ne me papa man yi abri hotel there be so me naked videos for a couple of months. I'm just really send also the MS more power from an hour. Okay, so Owusu Bempah or be make statement bi wa ha. Gobi o say baby a wotututuo ni nyina mesende dia bro. Na Owusu Bempah wo ye nyansani a. Eti ye ka kire o say sa ko wotututuo no enti enka bibi nkire wadwene. onya nyansani There's obi a wo modam de won tututu. tututu Ampa nsutuo me petuo asem. When I see Ghana I'm happy. precisely tututu Me a trigger happy. more fire Aha, so obi ka kire o say akwa no petuo tutu a. It does not tell you anything. Me ma ka kire say mu wiase am Olivia too boring mame. freedom Say na nka tete no anka me abade san ka tia ponko so ye kokon klew na me twa nkrofoti me te chariot so infantry battalion na ka me twa muti sa ave yengo so nti I'm just really send also the MS more power from an hour. Baby out to touring messenger the head. So who them a hotel? I just don't know. Junior brother, I would do a cheap tray. What a small boy. Me lawyer say san ko mo be ma corporate na ma so for mu di agora be man ko kwatu ampo. Me ko pare for dem ne ko bu studio. Me obetimi amankofo abom me ko Afrifa. My cousin Dr. King. That's the fortune when you careful out. You need good radio station. Ojo ba me be wo betimi amankofo abom me ko wa. Ma me direction to be fear na. And I will be my direction, baby. I will be admitted. You news shut down before about. Baby, missing me, and I will be me. No, you have you. Naming countries in you. Rather than common to sign a call, or so for Govi. Na we nipa di o machi na nipa no ase aboba dam vina na sofo otimi ka se menye holy o onye holy
wajitum sɔfo a wajitum sɛ ɛnyɛ news sɛ bɛma bɛfo ba na nim sɛ nyɛ news deɛ deɛ tu wɔ dia bere ntɔkwa ne deɛ he mo na mo de nneɛma bi akata mɔnie a mo wi gas ni kurom ha na mo de nyamesom akata mɔni ana me pierce the veil of a year bɔne no a mo die no sɛ mo nyina mo wi gas fo no saa ne teɛ ne nyina yɛ rebidia ade na wo no sɛ bi atuwe wɔkyena obi sɔre no wɔse mewura kwaku tia wi gas ani news no deɛ waware bebre eti news no deɛ mo nka mo no korɛ meme tia na abeka se yezika Okatakyire wi agasefo a na kam ko wen kokɔ ne mpɔnche ɛne nwan bisabi na momu di nyamesum katemani ana nyame se wo nyesi nyame nso wo modam no keka nsɛm basa ana ya toto ya toto anu aba be nwura mekɔ Afrifa se wo Owusu Bempah se de be ya se confirm friend otie nyabutie na yentie wodi otie to so beba obeba afa yentie enkomo no yentie dabi o jari ma menyima dwuma nyabutie nyabre ni wo why jari nyabutie meni ba bia mebo asia mo ochina omo tadua no ho ye bebo bia asi no ochina ya to aso why anti nyabutie meni ba bia mebo asi why say station mo dwuma tete adwuma no a we anu akipo mo in suspense bia de nyaza asa ne be wantie ha wunya ne de aka ne mom nyabutie ne enti nyabutie ana wo be ma me direction ba bia wo bia committee enye news sabe ma before ba da bi mesimi sia wo yene ana wo be o ba na be sia me na ma yidi ha mi nye holi o ne men kan jo se mi holi we are na nkomo no ti so ne ko be bia me say we e be ma wo frɛ me o tete me ana me mi sia wa na o be sia me mu de okay chem ba bia chem ba bi na me sia osisi ya oh me na ma yes circle me ba chimote njupa wo wa he fa we tell bi me no is the one any fan of it sia wa shini meji usu agu fo bo pa yi sia ma pon dam tia wo o ju ba yo we di yo we nyan ka o we na wo yo ba no wa kwa tia boy ba na be sia me na ma yidi ha mi nye holi o me men kan jo se mi holi we are na nkomo no ti so ne sabe ma before ba da bi mesimi sia wo yene ana wo be ba na be sia me na ma yidi ha mi nye holi o me men kan jo se mi holi we are na nkomo no ti so ne ko be bia me say we e be ma wo frɛ me o tete me ana me sia wa na o be sia me mu de okay chem ba bia chem ba bi na me sia osisi ya oh me na ma yes circle me ba chimote njupa wo wa he fa we tell bi me no is the one any fan of it sia wa shini meji usu agu fo bo pa yi sia ma pon dam tia wo o ju ba yo we di yo mesimi sia wo yene ana wo be na be sia me na ma yidi ha mi nye holi o me men kan jo se mi holi we are na nkomo no ti so ne ko be bia me say we e be ma wo frɛ me o tete me ana me sia wa na o be sia me mu de okay chem ba bia chem ba bi na me sia osisi ya oh me na ma yes circle me ba chimote njupa wo wa he fa we tell bi me no is the one any fan of it sia wa shini meji usu agu fo bo pa yi sia ma pon dam tia wo o ju ba yo we di yo we nyan ka o we na wo yo ba no wa kwa tia boy ebebu kama sem apustu na sono enu na udru fi do abe udi agra meji osunsun wetuma ma ho we are kwatia jama me pro won me o na sto gu su yesa ozeba me uchi me nyo bi a Bempah ya me na me ka sa me ni ka se doctor tempo uchi agra me doctor tempo ko buru na ka do ni be kire doctor te so me na fa me ho bai we are pass ya mpeni papa me na me so wo frɛ me wo so wo ye be ma na wo be ba me ni me di awo eyi pa na yeshia me ko achimote to pe yeshia he ni yeshia why jadi mo it my yeshia is the go yeshia he eyi pa na yeshia eno de wo wa ma wo na asinti wo kire ba je ka haya ne de me awa no ko wan ada na wa opese oba wo no opese wo ti na ofie na me wo ba wo na opese oba wo ejo be ba wo dia me se me yen show ya ade na one na ka sana video ma opese ba pam se begin na wo shout o record interview be se o ma opese me begin na me shout
Media means slow Owusu Bempah. Owusu. Remember. I'm going to bomb. I said it's my terminal. Remember, we'll be able to bomb me, pa. Me cast my channel. Now, what frame us up a son in Mekasa, and we run from the castle. I will be able now. Yeah. I don't match my catcher. What do you mean? Ebusia utie nsem ya ekoso na obeka say agroba. I think say more than the way we see it. We life threatening issues. Owusu Bempah ichirim say obetu Okatakyire Afrifa ensunu gu form. The man kofo achena bono. Sofo ene eka asem we. Nene nyina echi no ochirim say ono onye konkron. Sofo ka say onye konkron it means a lot. Maybe Sofo Owusu Bempah will come to explain the reason why or chese onye konkron. If you say obi enim say nipe bi eni wa oye konkron nyame pe ene ye konkron na so sofo ka say onye konkron doesn't mean say ono aya aware say Okatakyire Afrifa e won information with Emma ana say opese onkyere mu say oye nipa enti nipa etumi foma na ebusuya message so de wadwen kyere beto no mu de amaye na efutu bi so no mu a fefutu no to no mu na yensu ade efu na fe follow me on page so subscribe page name me adoma no send me upload bi so na won side beti na kan member ring fi so follow me all the other social media platforms so too much 8 me the beef yechi said the best beto mbia na me send the best mo makra